Ni ibindi bitero by'uruhande rw'igisirikare cya FARDC bakoresheje indege za drone mu misozi y'iminembwe bikomeje kugenda bica ibintu mu misozi myinshi itandukanye. Ni amakuru atugeza aka kanya mu bice byinshi bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse kandi no muri Kivu y'Amajyepfo, ibintu bikomeje kugenda bihindutse ndetse kandi bikomeje kugenda bikomera cyane. Ni urugamba ubona yuko rukomeje kugenda ruhindutse ndetse kandi n'urugamba rukomeje kugenda rukomera cyane. Amakuru dukesha ikinyamakuru cyitwa Minembwe Capital News biravuga yuko iyi ndege ziri mu bwoko bwa drone CH4 Mayinazi zongeye kugaba ibitero mu misozi myinshi itandukanye yo muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu misozi y'Iminembwe. Bikagaragara yuko ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 izi ndege zikomeje kugenda zibatera inkeke ndetse kandi n'ibibazo byinshi bitandukanye. Amakuru yemezwa nuko hari ibice bigize ibirindiro byari iby'umutwe wa M23 nyuma y'ibitero by'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Abasirikare b'umutwe wa M23 bamaze kuvamo bo bakanatangaza yuko ibi biri buze guteza akaga abaturage batuye muri ibi bice, mu gihe FARDC yabikomeje kugenda igaba ibitero mu bice byinshi bitandukanye. Dore amwe mu magambo yatangajwe n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC nyuma yo kugaba ibitero bya drone mu mihanda itandukanye yo mu misozi y'Iminembwe. Bagize bati tuzakora igishoboka ndetse kandi ntabwo tuzigera duhagarara, kabone n'aho byadusaba igitambo cyose dufite, ntabwo tuzigera duhagarika runo rugamba. Ariko nanone ku ruhande rw'umutwe wa M23 nabo baragira bati nubwo turi kugabwaho ibitero umunsi ku munsi ndetse n'isegonda ku isegonda, icyo turwanirira turakizi, abo turwanirira turabazi, niyo mpamvu ntabwo dushobora guhagarikwa na gatoya n'ibi bitero bya drone cyangwa se by'izi ndege Kisekedi Shirombo yaguze zihenze. Nibyo bafite ibikoresho bihenze, bafite n'abasirikare benshi, ariko twebwe dufite impamvu turi kurwana, dufite n'impamvu turi guhatana, ariko tubabajwe bikomeye n'ibi bitero biri kugenda bigabwa mu misozi myinshi itandukanye hanirengagijwe ibice bituwemo n'abaturage. Ni mu gihe kandi ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo ku bice byinshi bitandukanye, aho dukunze tumenyereye yuko hahagurikizwa indege za drone ndetse kandi na Sukhoi, byaba ari ku kibuga cy'indege cya Michael Ndadaye International i Bujumbura ndetse no ku kibuga cy'indege cya Kisangani, bivuga yuko hari gutegurirwa drone nyinshi cyane zo kugaba ibitero mu bice byinshi bitandukanye byo muri Sud Kivu. Amakuru mamo bikavuga yuko ibintu bikomeje kugenda bihindutse ndetse kandi bikomeje kugenda bikomera cyane. Inkuru yizewe nyamukuru itugeza aka kanya iragira iti: mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu misozi ya Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haravugwa ibitero bikomeye by'indege zitagira abapilote arizo drone byibasiye imihana ituwe n'abaturage b'Abanyamurenge ndetse kandi byegereye aho ibindiro by'umutwe wa M23 na MDP twirwaneho baherereyemo. Bikaba byashyize mu kaga abaturage ndetse kandi n'ubwoba bukomeye n'ubuhungiro mu bice byinshi bitandukanye. Amakuru aturuka mu bice byo mu misozi miremire y'Umurenge agaragaza ko iri joro ryaraye rikoreshejwemo intwaro nyinshi zitandukanye ziganjemo izi drone ziri mu bwoko bwa kamikaze nk'uko byabaye ku munsi w'ejo. Biravuga yuko ibitero by'izo drone bateye ibisasu mu duce dutandukanye twa Minembwe, cyane cyane mu mihana y'ahitwa Gakenke n'ahitwa ku musozi witiriwe kwa Shefu Rutaganda, nk'uko amakuru dukesha ikinyamakuru cyitwa Minembwe Capital News atugera aka kanya, ndetse kandi n'amakuru dukesha imboni zacu zirere muri biriya bice. Amakuru akavuga yuko izo drone zakoreshejwe n'ihuriro ry'ingabo za FARDC ndetse kandi n'iz'u Burundi n'iza Angola hamwe n'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo ndetse kandi na FDLR. Aya makuru kandi akomeje kuvuga ko abaturage bakomeje kugenda bisanga mu kaga kenshi gatandukanye. Ibi rero bikagaragaza yuko n'ubundi ku ruhande rw'abaturage batuye mu bice byinshi bitandukanye birimo ino misozi yagabwemo ibitero,
abaturage benshi bahahunze hafi kugera ku kigero kingana na 90%. Ubu ngubu ibi bice nta baturage baherereyemo bitewe n'uko ibitero byashegeshe bikomeye uruhande rw'abaturage batuye muri ibi bice, ndetse kandi bikanashegesha icyitwa MLDP twirwaneho n'umutwe wa M23 nk'uko aya makuru anemezwa n'abaturuka ku ruhande rw'umutwe wa M23. Ibi bikubiye mu itangazo ryasohowe n'uwitwa Lawrence Kanyuka, umuvugizi mukuru wa AFC M23, avuga yuko bababajwe ndetse kandi batewe agahinda bikomeye n'ibitero bikomeje kugabwa n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibisasu byatewe byangije byinshi mu byari bitunze abaturage, birimo amazu ndetse kandi n'imyaka iri mu mirima. Abaturage benshi kandi bahise bata ingo zabo bahungira mu bice byinshi bitandukanye, bikavuga yuko ibi nabyo bikomeje kugenda bivugwa yuko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ibi bakomeje kugenda babyirengagiza, kandi ari kimwe mu byo bakomeje kugenda bashinjwa n'uruhande rw'igisirikare cya M23 ndetse kandi n'abaturage batuye mu bice byinshi bitandukanye. Ibi bitero si ubwa mbere bibaye muri aka gace mu minsi ya vuba. Aha hashyira nko ku munsi wo kuwa gatanu no kuwa gatandatu w'icyumweru gishize nabwo byarakozwe mu duce turimo Gakenke, Karingi, Bidegwi n'imisozi yegereye Kalongi n'ahandi hatandukanye. Ibintu byakomeje guteza impungenge mu baturage ndetse kandi n'abakurikirana ibibera mu karere. Kugeza ubu nta mubare w'abahitanywe n'ibi bitero wamaze gutangazwa n'abaturage cyangwa se imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikora muri ibi bice bari bashyira hanze. Gusa mu makuru yizewe neza 100% biravuga yuko nibuza abaturage batari hasi ya 201 aribo bahitanywe n'ibitero bya drone zagabwe n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ariko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC bo ntacyo baratangaza kuri ibi bitero bakomeje kugaba muri ibice bitandukanye, cyane cyane guhera mu ntangiriro z'uko kwezi kugeza ubu, aho bikomeje kugenda biteza akaga ndetse kandi n'ibibazo byinshi bitandukanye. Nshuti bavandimwe rero, ibintu bisa naho byongeye guhinda isura ndetse kandi ibintu bisa naho byongeye gukomera cyane, bisa naho byongeye guhinda isura ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, aho bivuga yuko nubwo ibi byose bari kubikora birajyana n'indi misada y'ibikoresho byiganjemo imbunda ziremereye ndetse kandi n'abasirikare biganjemo abanyatanzania, Angola bakomeje kugenda boherezwa mu bice byinshi bitandukanye byiganjemo imisozi ya Uvira. Biravuga yuko imisozi yegereye ahitwa neza cyane ku cyambu cya Kalundu hari abasirikare bahagaragaye benshi cyane ku ruhande rw'abasirikare b'igisirikare cya FARDC. Bikavuga yuko abasirikare bagaragaye ku cyambu cya Kalundu ndetse n'abandi bagaragaye bava ku muhanda uva mu gihugu cy'u Burundi berekeza ahitwa za Gatumba ndetse no mu bindi byerekezo bitandukanye. Biravuga yuko abasirikare bagiye kwerekezwa mu byerekezo n'ubundi bigize imihanda yegereye Uvira ndetse kandi na Minembwe, nk'uko amakuru yizewe neza 100% akomeje kugenda byemezwa. Ibi bihuzwa n'ubundi n'umugambi ndetse kandi n'imbaraga uruhande rw'igisirikare cya FARDC bakomeje kugenda bashyira mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho mu buryo bwo kugaba ibitero ku ruhande rw'umutwe wa M23. Amakuru kandi akavuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 bo nabo bakomeje kugenda bategura uburyo bwose bushoboka bw'ingamba z'ubwirinzi mu misozi myinshi itandukanye yo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse kandi mu Kivu y'Amajyaruguru. Ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 bikavuga yuko bo ikibaraje inshinga cyane ari ukwagura imbago z'ibice yaherereyemo, kuko bavuga yuko n'ibice birimo uruhande rw'abasirikare b'igisirikare cya FARDC aka kanya turi kuvugana nabyo ngo abaturage bahatuye bakomeje guhura n'akaga. Aha ku ruhande rwa AFC M23 bo bagaruka ku ruhande rw'abaturage bavuga urimo ikinyarwanda, bavuga yuko bakomeje guhura n'akaga gakomeye cyane abaturage b'abanyamurenge ndetse kandi n'abandi bakomeje kugenda bibasirwa cyane hagendewe ku moko ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibi byakomeje kugenda biteza ibibazo ndetse kandi n'akaga mu misozi myinshi itandukanye iherereyemo abaturage. N'ubundi FARDC ivuga yuko bifatanya na MLDP twirwaneho ndetse kandi
n'igisirikare cy'umutwe wa M23 n'ibikomeje kugenda biba bibi cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Aha turanavugana nkubwira yuko imisozi nka Kabare nayo yabereyemo imirwano ikomeye, ndetse kandi imirwano yaje gushegesha bikomeye uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23, ko bivuga yuko abasirikare b'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 bagabweho igitero batunguwe ku basirikare baturutse ahitwa mu Bushoronge. Ahangaha ni hafi neza n'imisozi iva Karehe werekeza hafi ikibuga cy'indege cya Kavumu, nk'uko amakuru yizewe akomeje kugenda tugeraho aha mu Bushoronge, kandi bikavuga yuko atari ubwa mbere hagabwe igitero ku ruhande rw'abasirikare ba FARDC bahaturutse mu marembo y'umujyi wa Bukavu mu byerekezo bya Kabare, nk'uko bikomeje kugenda byemezwa. Amakuru akavuga yuko ku ruhande rw'ibitero bikomeje kugenda bigabwa ku ruhande rwa AFC M23, bo bakemeza yuko hari na bamwe mu baturage bakomeje gufatanya na bamwe mu basirikare ba FARDC, cyane cyane bikavuga yuko ari bamwe mu bafite imiryango ibarizwamo abawazarendo bari hagati mu gisirikare cya FARDC batanga amakuru n'ubundi yuko bihagaze cyangwa uko umutekano urinzwe mu bice byinshi bitandukanye. Bikavuga yuko ndetse kandi hari namwe mu baturage batuye mu nkengero z'umujyi wa Bukavu, Kavumu n'ahandi hatandukanye bibitseho intwaro. Bikavuga yuko bamwe mu bari no kuzikoresha ari abawazarendo baza bihinduye abasivile, bakaza muri ibi bice bakaza gutezamo umutekano mukeya, nk'uko byemezwa n'ababarizwa ku ruhande rw'umutwe wa M23. Bikavuga yuko ibi bintu rero bishobora guteza inkeke ndetse kandi n'ibibazo ku rwego ruri hejuru, mu gihe koko byaba bikomeje kugenda gutya. N'ubundi birumvikana yuko akaga kakomeza kugenda kaba ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23, ndetse kandi n'ibice umutwe wa M23 ugenzura. Si aka gace ka hano muri Kabare gusa muri Sud Kivu, ahubwo n'imisozi yegereye ahitwa Kashongerwe ndetse n'ahitwa za Karambi. Aha hose haravugwa ibitero bikomeye ku ruhande rwa Wazalendo n'abasirikare ba FDNB, aho bafite gahunda ngo yo gusubiza inyuma uruhande rw'umutwe wa M23 kandi na MLDP twirwaneho. Nubwo ariko ibi bitero bikomeje kugabwa n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru, ho haravugwa igitero gikomeye ku musozi witwa Kavinyonge muri Rubero. Bivuga ko iki gitero cyagabwe n'abasirikare bazwi ku izina ry'abanyadushoka cyangwa se abakomando b'umutwe wa M23, bagabye igitero ahitwa Kavinyonge bagamije gufunga umuhanda Kavinyonge Bulambo Aje. Uyu muhanda wegere hafi y'ikiyaga cya Edouard, umuhanda bivuga yuko ari umuhanda w'ingenzi. Uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo baramutse bawufashe uriya muhanda route nationale 336 ushobora kuba waba intandaro ikomeye yo kuba igisirikare cya FARDC cyabonaho gicisha abasirikare b'amarine bashobora kuba bagaba igitero gishobora kuba cyatuma n'ubundi abasirikare ba FARDC binjira mu misozi ya Visumbi, Kanyabayonga, Rwindi, ndetse bakaba bakwinjira mu misozi ya za Nyakakoma, Ishasha, bakaba bakwinjira Kamandi, bakaba bakwinjira no mu bindi bice bitandukanye bigize inkengero z'ikiyaga cya Edouard, n'ubundi muri bice bitandukanye byegereye hafi n'ubundi muri teritwari ya Rushuru ndetse no muri Rubero, nk'uko bikomeje kugenda byemezwa. Bisa naho byongeye guhinda isura ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Biravuga yuko bo bakomeje kwiga amayeri yose ashoboka kugira ngo binjirire ibice byose umutwe wa M23 uherereyemo. Ni mu gihe kandi ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23, bitewe n'uko nabo bari kugabwaho ibitero mu duce bitunguranye, nabo ngo bakomeje gutegura uburyo bwose budasanzwe kandi budasubirwaho bwo kuburizamo ibi bitero, ndetse kandi n'uburyo bwo ko ibi bitero bashobora kuba bikumira bitaraba bajya mu bice byinshi bitandukanye biherereyemo abaturage bakeka yuko bashobora kuba bagira ubugambanyi bakajya gukoramo imikwabu, ndetse kandi no gukurikirana ibijyanye n'amakuru y'ubutasi kugira ngo aba baturage badakomeza kwifatanya n'uruhande rw'abasirikare b'igisirikare cya FARDC. Ariko bikavuga yuko FARDC na leta ya Kinshasa bakomeje gutanga amafaranga hagati mu baturage batuye mu misozi ya Kivu y'Amajyepfo ndetse kandi no Kivu y'Amajyaruguru. Aba baturage bamwe na bamwe muri bo bakaba bari guhereza amakuru uruhande rw'igisirikare cya FARDC, nk'uko bikomeje kugenda byemezwa. Ibi rero bivuga yuko bishobora kuba byasubiza ibintu rudubi, bishobora kuba byatuma urugamba rwongera gukomera cyane ku butaka bwa Kongo hagati mu twama 23 ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ukurikije uburyo ki situation ihagaze, aho ibintu bikomeje kuzambanitse kandi bikomeje no kugenda bihindura isura mu ishusho fatizo, biragaragara yuko ibintu bitari buze korohana gatoya ukurikije uburyo ki situation ihagaze.
Ni mu gihe kandi mu yandi makuru adasanzwe nko mu bice byegereye za Butembo, aha nko mu misozi yegereye za Marepe, Kabiyabo, biravugwa yuko igisirikare cya FARDC hari abasirikare bohereje muri la misozi ya za Butembo, n'ubundi bivuga yuko abo basirikare ari abasirikare bari gutegurwa kugaba ibitero mu bice byegereye ku birindiro by'umutwe wa 23 ahitwa Alimbongo. Ibi bikavuga yuko bibaye nyuma yuko n'ubundi ibirindiro bya Alimbongo muri Lubero bikomeje kugenda byongerwamo abasirikare n'intwaro nyinshi cyane, n'ubundi bivuga yuko ku ruhande rw'umutwe wa 23 nabo basa naho bamaze kumenya yuko FARDC iri gutegura ibitero bishobora kuba byayigabwaho, bishobora kuba byaturuka i Butembo muri ya misozi yegereye Kabiyabo ndetse n'ahitwa Marepe muri Butembo, nk'uko bikomeje kugenda byemezwa n'abaturuka ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC kandi no ku ruhande rw'umutwe wa 23, aho bavuga yuko ngo bahora biteguye umunsi ku munsi yuko ibirindiro byabo biherereye ahitwa Alimbongo bishobora kuba byagabwaho igitero gikomeye n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC, nk'uko amakuru akomeje kugenda yemezwa n'isoko y'amakuru n'isoko y'ibitangazamakuru byinshi bitandukanye byandika cyane bitabugwama ku nkuru ku bikomeje kugenda bibera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Kivu y'Amajyepfo ndetse kandi no muri Kivu y'Amajyaruguru. Reka mbifurize amahoro n'imigisha, mbifurize kumererwa neza. Amakuru yacu nakagaruka jye bika kwibanira natwe, wibuka gufyonda ku cyitwa subscribe, like, share, comment aho bigenda neza no bitagenda neza, maze ubundi amakuru agezweho ndetse kandi yizewe utubwire ese nihe bigenda neza nihe bigenda nabi, maze ubundi natwe tugarukane